Sekulilanga lesithathu lokujova abotitjhere njengoba nabajama imjeje nje bazokujova. Isikolo sama Bangaphezu iNumbi eHeziview singenye indawo ezilikhomba zokujova esingini sehlanzeni. Insebenzi zePilo nazo zikwakwazelwe ngomsebenzi wazo bazibuka hle. Uma ngisaqala kungena kulenzawu le bengitiva ngithukile ngithi mina hey orokutawendekani umjovo ongiphatha njani ngingadi ukuthi ukutowendekani but manesi asitake through asifundzisa ukuthi yini lekufanele ukuthi siyende uma singala phakathi ngwaphi ma symptoms lawa sitoba nawo after vaccination. Bayi 47,000 abotitjhere kunye nezinye insebenzi ezingasibotitjhere ezizokujova esifundeni esi. UMnyango wezePilo unethemba lokuthi boke abotitjhere kunye nezinye insebenzi zefundo zizokujovwa. Kulindeleke ukuthi kufike eminye godi imithamo yamathosana womjova 824,000 iveke zako. Siloku sibuke njalo botitjhere bayafika kuma sites bayavaccinate ema numbers ayasijabulisa kakhulu ngendlela beta ngayo. Sithemba ukuthi almost 45,000 yabotitjhere labakhona la esifundeni seMpumalanga batawuvaccinate ngesikhathi, kepha nje lesikubonile ukuthi baba khona labo mhlambe lebafika ngemva kwesikhathi mhlambe ngelisuku mhlambe sesivala ngoba sicala ukuvaccinate ekseni ngabo 8. Bayi 173 abotitjhere sele babulewe ingogwane ngimabhubhisa le eMpumalanga. Kanti insebenzi zefundo ezingasiba abotitjhere ezibulewe iCovid-19 solo kwangomnyaka opheleleko zona zima-21. Nakusenjalo nalapha kwaMhlanga khona eMpumalanga bekungisweso. Kubonakele kuhambe kuhle ukujoviwa kwabotitjhere solo kwangelesithathu kunye namhlanje. Imijeje beyide kodwa nensebenzi ezibajovako bezisebenza msinya ukuthi ikhambe msinya imijeje. Bekumijeje yabotitjhere abafundisa enkolweni ezingaphasi kwesingi senkangala.